Mathata a metsi mo Setlhagole ga a simolole gompieno e sala nna gone dingwaga di feta 10 go pota kakwa mme go ntse go nna le ditsholofetso tsa gore bothata jono bo tla rarabololwa mme le mo gompienong jaana bothata jo bo santse bo le teng jaaka o bona mo morago game go na le mele e melele ya batho bao ba emetseng go ka bona metsi sala tswaletswe re ga metsi mo masepala mo ga e se no yana ga ke tsore ke ka jara e fentsa la tswalela re khona le go ira wa shene bana ba tshwanetse re be dikolong ga ba khona le go tsoga furu go ba dikolong le ha gore le isho le sokola ka metsi ga re kre metsi gope re tshwanetse re reke metsi mo batho ba rekisa metsi ba sokola thata ka metsi mona re bantsi anga be no yana ba bangwe ba ile ga go sele ba mba go se tsholofetso e ya 2015 ga ise diragadiwe progress report se tsentse ke gore by mid October ra kontraka o tla ba dule mo site go shota hela gore a cross hona le pipeline sense cross tar route go ga tar route within 2 days 3 days it will be over. Infrastructure ya northwest ga hol mo ngaka modiri molema e boetse morago ya tlhaela o fitla mahaeng ya tlhaela o fitla ma locationing has jwale ge go le jwalo re tlo kopa tšhelete go puso bohareng. Bapela a re thebolelo ya ditirelo e tla tokafadiwa ka manaane a tshwana le ya fela baagi ba Setlhagole bona ba re ba batla metsi ba nyorilwe. Itumeleng Kgajane, SABC News, Setlhagole.